Yes, mwongeye kwirirwa neza abakurikiye GINO MEDIA TV rero uyu ni wa mwanya twegera abaturage tugenda tubabaza ibibazo bitandukanye tukumva ibisubizo ndetse n'ubumenyi bafite kuri ibyo bintu. Mwiriwe neza mwagabo? Mwiriwe neza. Ntago sohuje. Nese ko muramutse mwicaye hanga muziko nkaho nta kizere mwifitiye. Bimeze bite? Aho urabona ko nyine abantu turi atameze neza niyo mpamvu nawe ubona twicaye nk'abigunze nta kizere twifitiye kabisa nta kantu dusanganye nta niki. Ntako nosozo bibona mu maso. Usaza nabyutse kare wasanga mfite akantu nabwo niwe kibyuka do. Imbabura n'amashyiga naraka neza nubwo mubibona. Yes, hari ibibazo turi kugenda tubaza abaturage rero bitandukanye muri GINO MEDIA TV kwegera abaturage. Ese president w'isi yose uramuzi wa mugabo? Perezida w'isi yose ndamuzi perezida w'isi yose. Wamutubwira? Si wa mugabo uyobora Rayon Sport witwa Sadati. Tumiwe. Yes, nawe uri kubyumva. Kareka. Ubwo ahubwo ashaka kwamwitiranyije kuko yimwisheje ubundi yagiye hanze. Perezida w'isi yose sinuze. Wa undi w'umwirabura Obama. No Obama. Ese mwabagabo mwe mujya mukurikira ikintu cyitwa Miss Rwanda? Turayikurikira cyane. Miss Rwanda w'uyu mwaka wabumuzi? Miss Rwanda w'uyu mwaka namwibutse. Uwo ninde wamutubwira? Yitwa Shadibu n'umukobwa mwiza cyane muremure w'inzobe. Awe ruhamanya nawe kari Shadibu? Ahubwo Shadibu yari uri mwaka 2020 washize. Mbonye ibyo ntigeze mbona kuri nje. Uyu mwaka nabonye umukobwa muremure gutyo uri ku gipapuro bamwita nde mama Marie Kate Bashabe. Nyamubonye ku gipapuro bamumanitse ahantu gutyo ku mateleviziyo ahantu hose. Ndumiwe niko wavuze. Ngire ngo murabyumva rero ubumenyi babifiteho. Hari ikindi kibazo kimwe dusigaje kubabaza. Ese perezida w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se perezida w'umuco na siporo muramuzi? Ndamuzi. Turahera kuri perezida w'umuco na siporo. Ndamuzi perezida w'umuco na siporo. Wa mugabo uvuga ibisigo cyane witwa Boniface Rucagu. Nawe urahabanya nawe kari Boniface Rucagu. Perezida w'iki? W'umuco na siporo. Siporo Kagame se kuko niwe mba numva niwe muyobozi uyobora nyine mu Rwanda. So bavuze perezida w'umuco na siporo mu Rwanda? Ni Paul Kagame. Hanyuma perezida w'igihugu wabumuzi wowe? Perezida w'igihugu perezida w'igihugu ndamuzi. Ninde? Siporo Kagame se namuvuze kare se uyobora byose. Oya wavuze no umuco na siporo. Wavuze umuco na siporo. Kubwira atandi uyobora igihugu cy'u Rwanda. Perezida wacu. Si perezida w'igihugu ariko ndamwibuka ariko si mama w'iki Eduard. Ngaye nguko rero uko babyumva ubu niko nguko babyanze reka dukomeze tubaza n'abandi baturage.